Assalamualaikum. Salam. Weh, Nih, dah. jangan lebaran Pura nya. Kelihatan. Salam. Pura Semarang serangan pitunya berarti ke mana? Nah, kieu orang mau ngapain gitu. Aduh, Wah, ganteng si bos Alhamdulillah. Ini di mana ya? biasa ya ulin dengan ya abg. Suka wewe wae. Mana si bos ke Karena aduh. heueunya Bisa poe lebaran lo ke Karena. sepi lebaran teh. Kripik-kripik wae mah. Ah ya, Bawa tuh. keripik-keripik wae mah. Ka tuh. Lebaran lah, nunggu heula. Kalaya. Oh, bas tuh. Ngopi Ngarawe era padahal teh heureuy urang mah. Oh sok. Kalem. Ngopi sok. Suara di sini ieu nya aduh, na bahayanya. Heureuy urang dianggap. Sok. Sok lah ngopi we kalem. Siap. Sok eta di aropi. Iya, nuhun ah. Sok. Kalau Biasanya, Bro. bos nah ini bos. Oh, saya ada. Heeh. Sok di aropi lah di aropi. Orit begitu. Masih tampi ya? Sok. Kue Aduhnya simpen lagi aja. coba nih. Tan sok dopi. Sok we nyase kalem. Yang saya kayak gitu ya. Bos. Nasi ieu. Lampura we saya aya. Hmm. Kembali loba semah ka urang. Siap bos kalam. Dari ieu nah itu juga sistik ya mah. Sok asaan sok. Malah, Mana ngana? Tapi itunya Sok. pakai teh aja. Pakai kieu. Coba mana ini tenaga. Kipat paragu. Paragu. Buka we sok, buka we. Buka. Bagi ke kalam lah. Orang kene. Dia nanyakeun ka Karen. Kayaknya kalam yang orang ngobrol lama gitu. Eta cairlah tuh. Minum. Bos ada tanah cai. Colok. Balik ya. Balik. Yuk. Gimana? Paragu kieu mah. Bos. Balik kerjanya ieu lain kirang sona Teman atuh kalem berang kene. iya bujang gini. Eta lain aropi heula di. Ya bos biasanya hampurannya ini kaita. Kedulur heula. Oh. Oh. Dulur itu nungguan itu. Tuh sok. Ya. Sok. Iya bos. Bos kan bosnya. Sami. Pamit lah. Bos. Kan da aropi heula Panggil saya. Coba nanya begitu. Heeh. Tunggu aing di olem, anjing tutup kelerna. Tuh kieu mah da beak atuh dahareun aing. Aman dahareun teh beuteuh.